yoga thanbang asike kapangcheng. Hidipia hawa rambe arong arana tu mesen lapen ingthirjir kijun alang kelong jiapan kisung. Hanlok Rokpen Nagaw District adak mesen adolong kavedet ajok ratatum kisung nang. Kardom nili Karbi berta thanbang samidurmi BP monarchik tha bertang tonpen. Karbi anglang Butanjali Yuk Samiti atum pen pai troksi arni pen pai thom kebra isi arni an ning koira pho aparman difu mahila samiti along yoga thanbang aseke pangcheng ponlo laso yoga aseke along Bharat Swabhiman Trust atum penta cherabdun labangso yoga seke ke pipon along yoga thanbang Bhargav Deka lapen Sarmila Boro atum pensi seke pipon. Karbi Anglong Autonomous Council Town and Country Planning Town Committee lapen Handloom and Textile Asaikam IEM Roton Teron Arideng pen pai Troxy Arni Difu Mahila Samiti Asai Hemalong pai Thom Kebre Si Arni an Kapado Ponchi Yoga Thanbang Asekeamo Ingpupon Alang likang pu alang thi along yoga ka Charlie pen okpra na phan mesen lapen nona por woreng kawe abang pu abang phiaphan yoga ka Charlie pen ale do o pusi pajirmidam Parhona kunisu je ei 25 dinia jitu training center hobo সফলতাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব আৰু এই আৰম্ভ হয় সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং লগতে অসমতে এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হ'ব বুলি ভাবিছো Hemtun angbong ta yoga ka Charlie chihungnang jipuason ta EM Teron pending jepon Borjan constituency angkang hidipia hawa rambe arong aradatum pini arnian ta amithang pen kituk bor ialang he dongchan lapen langroi langjeng alangsi kijun alang pen chenglok chuchun tudang aphananta chosok nang bom lang pusi pherangke atum pen kahumri damahut rong aradatum nang chathandun Kedamtang Congress kechari a sarkar ke doba mahut penta thangnata hidipia hawar rambe arong aradatumaphan sarkar pen ason varsai ki pipon ave lasinon Karbi Anglong Autonomous Council kechari pon BJP a sarkar tumaphan kerap ke pajer pon vekjia phan chuning re pon anparta mesening thirjir kijuna lang setame kelong pon chia phan BJP sarkar tum bang so rong aradatumaphan varsai pipon popusi aning chepat hipon renti Kedamtang pinangan ningkan penta bang sorong arada tumaphan thangna da kirap pajerpon kaviajok Borjan constituency along ke inut natta kithe kiding avideta sonsi mandhet asonlo pusi pherangke atuma thengno nangning jedon renti la hai son government banai pi son doma ave di ave lang na non pon ta belang bo West Karbi Anglong District Hanlok Rok Ahawar pen Nagaw District adakedo alang royalong mesin adolong kavedet ajok hadakedo aradatum kisung kachachak nang renti Pinpur me Singteron rongkhang MEC dobo mahutsi bangso dolong kimrang ponlo setame non ke kaino dak ajok radatum kisung chechak nanglo lapen jasemet pen school kidun al somaratum setame pinangan kisung chechak nang renti lo non poriborton a sarkar konsi paching thorpon thekjima laki aporsi theklong pu araumen pula Bhapi ha Bhapi school nala na tum de Nongkamuk high school high school la aso to tong chela luma cycle dala posiban la kata la son se chela la non malom so por phan dihina pharman birta mointon ponik sinang Good opportunity for all. It is hereby informing to all the computer interested students belonging ST, SC, OBC and general caste that the Asian Infotech Computer Education DIFU Center is introducing few career oriented courses under scheme. Other new centers as Hauraghat, Bokolia, Manja, Gotharlangso, Hamren. Introducing such courses at native places. Student must pay registration fee only. No monthly fee under scheme.
So hurry, seat capacity 20 each. Last date of admission 20th of August 2017. Admission is going on. Contact for Difu Center 90853 78861. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dashwini classes Nogao. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. Dihina Mopi putot birtalong wangtulo. Difu manja kacelenga tawarpi mile troxian pai ni pai troxi arni difu rong supipen difu manja kacelenga tawarpi kengkeng bolbom pu hangpon si 7 mile shift mandir an armu chejeng padopon. Difu rong supielong ta pai ni pai troxi ani bolbom padopon. Bolbom ke pado athela ke jongjunga ke mang ke papleng japan methang ke kroi arnamapan ke thok ke jerpon isiamo.
ningkani sipen bolpom plan lote kiso kyon e lapen monsamang bok do thak longji pusi bolpom ke kroi abang kubang phiatum ke kroi pathida Pai ni pai troksi arni dili ke thomra chitima por malom langthak kapang nu hormu hortar ke roya train difu railway station along inut abang phua phan patong tekang phit pusi kat news channel apherang ke ben bertanang pale Dipu railway station ang kang inut kona so pan patong tekang pheda jok I hearing tang rak an areng hu kisso birta kelong do na tengki inut pang thek hora rakia bang pu train atowar studing phone ka chingki chilang dedama train ke tong long ajok I hearing tang rak pen areng hu sonang lo labang solam ke ho Dipu railway station along keton kelang RPF atum pen thangnat kerap jiapan siding pon bangwe la sojok CRPF la pen Dipu press club atum chelangsi 108 hangsi tong sekot pen sekelang japan Dipu civil hospital along an ponopasi pirta long दुकान पर मते बढ़िया से रहते हां बस तक करने हां ये से फोन करके ने का ऐसे ताक पने हम कुछ नहीं पोला आतुजा गाड़ी से कुछ ये नाम में बात सर Pini berta bang kalapon si Kangton Iglo, like bom thakat news channel, domi thakme kurwang thu.